non ke wangi MP election hote Bharatiya Janata Party candidate mate ticket pipon lo nasi bangso buthak along ni nilihin pen kaning jeji pan kachisik do pasida solam thebang Karbiang Longrat West Karbiang Longrat Masara dolong mantap nili kamunthi nili kanuje nili geklem kan tong alaman kame nang litum a media hoi pen nang litu a media am pen kapali ji phasi nili munthi pen pini nang litum phanang hang lasi Bharatiya Janata Party kedam tangani nili long kapangdak Karbiang Long Parman Kewang MP election akan candidate ke Jongpon pakai hai umur sekitar sopat lasi alang lipan Jongpon det penapi nilinon MP dua lang lasi nilihin pentame parti etumpen hidhanto ken decision ken aputake nilihin pentame kahili dunji thangna tawe lapen ningko alam tawe alang lipan jong dung abot pen kedam tang 2019 aningkan nili turut North East ang bong ke high percentage hisap ke ong nai lo near about 250,000 250,000 abot pen sintit lo lapen la bang historic apang awe pen la prang MP ke man XMP Biren Singh P XMP join torong pi tum tam high system 1 lakh 1.5 lakh la son pension dit margin nongtan Hurun ke thom Prime Minister India Prime Minister apa cuyi pansi cisik ding lasi ke highway ko dak Karbiang Long di Mahasau lapen West Karbiang Long candidate Omor Singh tiso tame high ke highway ko dak ke acquisition servelo no doubt honde kavelo ten nili to matargar bang lailo pini press tv nang ko press meet ke do pado main audeso lailo nili ko an ma percentage sapen highest ke long ke damtang 2019 nono phoi bang ke Nia bot 3 lakh margin pensi bahai ji pula suat target pensi bini ni di nang litu mang copo yi pa alam the thang nak dawi te MP tomhan Prime Minister hin pen rat along kame paklem pe kisuman adai to pi la so dai to na to ma chini lo namo app kudo sorol app laga party app lo namo app polong MP la pen minister tomhan name aja ka kama paklem do te la so long bang nili bang pa video chat ayo ni si tu party tum tame bang ingwang sai lo bukali lo anso se metu sen ngi lasi non poi bang tiket ke omo forensik be pan pina lo omo sing piso pan le pinang pusi lang litum bang so kemisen kamata ke tek dam long pen si alang li pan pina lasi da ke ni di ane dimod avelo nili gitu di kontroversi avelo si alang li pan anso se nili ko ama ke long la pen tapul kapalong tu ye pan si non itum BJP party pu iskape Sontak taksi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Karbiang Long lapen Assam ya direction pi lasi lahai kadu theglong si non ohomarat lapen Karbiarat lapen Bharatiya Janata Party phan puthot aning chit hitu pen non kewangi MP election hobang te ilituma candidate Omor Singh Tiso pansi piwek bopusi nilining the lapen chuning rilo je non ke BJP sarkar bang det ma sarkar মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আলাং লি ke claim ke dam kaching thuramo anat ilitum theglong lo lasi laso agoti laso high speed bang momentum bang continuously kapaduji pulote Karbiang Long tabe non poi bang so election bang ke BJP candidate phansi Karbiang Long arat West Karbiang Long arat lape di masa arat tabe alang litum amulo ke thetan la bohumula la sobut mana ning itu si tim putang dari kota tadi kedam tang ningkan poke nili cali tu lo parlemen lo la sinili ka cali ke thegrunan bang ke non ili tong aktimia candidate highway pok candidate monde formality chana la Omor Singh Tiso alang ni long nili chiral ko pulote nili ke claim mon he kam ke alang li claim mon ko la hello ning the ke Choklo ke di Family.